Muraho neza mwese mudahema gukurikirana buri shuwa diro cyangwa se GCM7 TV. Murabizi neza ko tubazanira ibintu bishyashya bigiye bitandukanye, amakuru agiye atandukanye. Gusa uyu munsi tugiye kuzajya tubagezaho amakuru menshi agiye atandukanye avugwa mu Rwanda mu buryo bugiye butandukanye bumwe cyangwa se ubundi. Tugiye kuzajya tubana mu makuru agiye atandukanye. Uyu munsi turi tariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Iyi ni GCM7 TV cyangwa se ushobora kuzajya dusanga kuri buri shuwa diro. Inama y'abaminisitiri, ayo ni amakuru tugiye guheraho, yaganiriye ku cyemezo cy'u Rwanda cyo kuva muri ECAC. Inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa mbere tariki 9 Kamena 2025 muri village Urugwiro, iyobowe na Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente. Turaza kurebera hamwe kandi abanyarwanda barasabwa kwirinda malaria n'ibicurane muri iyi mpeshyi. Minisiteri y'Ubuzima Minisante yibukije abanyarwanda kwitwararika muri ibihe byo kuva mu itumba binjira mu mpeshyi kuko hari indwara ziyongereye bitewe n'ihindagurika ry'ibihe zirimo malaria n'ibicurane. Turaza kurebera hamwe kandi amakuru atandukanye, impungenge ku banyarwanda biga bakuze. Icyerekezo cy'u Rwanda n'isi gishingiye ku gukoresha ubumenyi bufite ku muntu ufite bukamufasha kugera ku iterambere. Bitandukanye no mu kinyejana cya 19 aho bavugaga ko umwuga ari uguhinga ibindi bikaba amahirwe. Turaza kurebera hamwe kandi amakuru agiye atandukanye, amatransferi mu makipe yo mu Rwanda, ibyabamare birimo biratangaza iki aho ni mu myidagaduro ya siporo mu Rwanda mu mahanga. Turaza kurira hamwe byose muri rusange. Iyi ni GCM7 TV, turagaruka mu kanya. Mwakoze kuba mukiri kubana natwe kuri GCM7 TV cyangwa se kuri buri shuwa diro. Uyu munsi mbibutsa yuko yari tariki 10 kwa gatandatu 2025. Tuzajya tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Inama y'abaminisitiri yaganiriye ku cyemezo cy'u Rwanda cyo kuva muri ECAC. Inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa mbere tariki 9 Kamena 2025 muri village Urugwiro, iyobowe na Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente. Yaganiriye ku cyemezo cyo kuwa 7 Kamena 2025 cyo kuva ku Rwanda mu muryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika yo hagati ECAC, maze ishimangira ingingo zitandukanye. Inama y'abaminisitiri yashimangiye ko bitumvikana kandi ko bidakwiye ko ibihugu bigize ECAC birimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC byiha uburenganzira bwo gukoresha nabi uwo muryango mu nyungu zabyo bwite, bigamije kurwanya igihugu biri kumwe mu muryango. Nk'igihugu cyari giherutse kuyobora ECAC, RDC yishe ku mugaragaro amahame n'amategeko y'uyu muryango higamije kwanduza isura y'u Rwanda ndetse no kurushotora. Ibi ngo byamenyeshejwe ku mugaragaro ibihugu byose bigize ECAC, ariko ngo nta cyakozwe ngo bihagarare. Iyi mikorere mibi yangiza isura y'u Rwanda yarakomeje mu gihe cy'ubuyobozi bwasimbuye ubwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC. Turava aho ngaho turerekeza abanyarwanda barasabwa kwirinda malaria n'ibicurane muri iyi mpeshyi. Amakuru avugwa na Minisiteri y'Ubuzima Minisante yibukije abanyarwanda kwitwararika muri ibi bihe byo kuva mu itumba binjira mu mpeshyi kuko hari indwara ziyongereye bitewe n'ihindagurika ry'ibihe zirimo malaria n'ibicurane. Mu butumwa bwa Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yatanze kuri uyu wa mbere ku rubuga rwa X, yasabye abantu kwibuka kurara mu nzitiramibu ikoranye umuti ndetse kwisuzumisha kare mu gihe biyumvamo ibimenyetso. Yagize ati dufatanye kurwanya imibu, kwisuzumisha ku gihe. Yasabye abantu gukomeza umuco w'isuku, birinda kwanduzanya kuko hari n'izindi ndwara ziterwa n'ihindagurika ry'ibihe zirimo n'ibicurane. Malaria imaze igihe yaruburiye umutwe ndetse yibasiye ibice bitandukanye by'igihugu, by'umwihariko umujyi wa Kigali, akarere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba n'aka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Mu kwezi gushize ikigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC byatangaje ko mu gihe cy'iminsi 30 umujyi wa Kigali hagaragara abarwayi ba malaria basaga 10,000 mu bipimo byafashwe ku rwego rw'umudugudu. RBC yagaragaje ko abasanzwemo malaria bapimwe hagati y'itariki 21 Mata na 18 Gicurasi 2025 mu miryango igizwe n'abaturage basaga 5,500 mu mirenge 15 yo muri Kigali. RBC igaragaza ko abapimwe ari 34,963 bangana na 70%, ariko 30% ni ukuva abantu bangana n'1,339 muri bo basanzwemo malaria, mu gihe imibare igaragaza ko abarwayi bafatizo ba malaria ari 14,787 mu bantu 5,147 bagize imiryango. Imibare yo muri Gashyantare 2025 igaragaza ko umujyi wa Kigali uri
ruri ku isonga mu kugarizwa na malaria, aho ku karere ka Gasabo kayobowe n'abarwayi 15,409. Iyo ni RBC itangaza amakuru nk'ayo ngayo y'uburyo abanyarwanda bashobora kwirinda malaria. Impungenge ku banyarwanda biga bakuze. Icyerekezo cy'u Rwanda n'isi gishingiye ku gukoresha ubumenyi umuntu afite bukamufasha kugera ku iterambere bitandukanye. No mu kinyejana cya 19 bo bavugaga ko umwuga ari uguhinga ibindi bikaba amahirwe. Raporo ya Minisiteri y'Uburezi y'ibikorwa byakozwe mu mwaka w'amashuri w'ibihumbi 2022-2023 igaragaza ko umubare w'abanyeshuri batangira amashuri abanza ugenda wiyongera, kuko ubwitabire bw'abajya ku ishuri abanza bwavuye ku 1,112 ku ijana bukagira hejuru y'igihumbi 182 ku ijana mu bihe bya 2023-2024. Abanyeshuri bafite imyaka yo kwiga mu mashuri abanza bavuye kuri 943 ku ijana mu mwaka wa 2022-2023 bagera kuri 95 ku ijana mu mwaka wa 2023-2024. Ibi ngibi ni amakuru agenda avugwaho muri rusange ku bijyanye n'abanyarwanda biga bakuze. Imibare igaragaza ko abana bigaga mu mashuri y'incuke mu 2023-2024 barenga ibihumbi 65 barimo 775 ku ijana bafite hagati y'imyaka 3 n'5 ari nayo myaka ijyanye n'icyiciro barimo. Turava aho ngaho mutuyerekeze mu makuru ari kuvugwa muri siporo. Muri za transfer nyinshi zirimo ziragenda zivugwa, Rayon Sport itekereza Azizi Basani nk'umukinnyi w'ingenzi mu mwaka utaha w'imikino, bityo amakipe amwifuza bazayasaba kwishyura amafaranga menshi kugira ngo bamurekure. Niyo Mugabo Claude hari amakipe yo hanze ari kumwifuza, arimo Azamu ndetse n'andi makipe yo muri Tanzania. APRFC nyuma y'uko imaze gukora Bukingo Hakim w'ikipe ya Rayon Sport. Naho amakipe yo mu Rwanda agiye atandukanye mu buryo butandukanye harimo aragenda yiyubaka. Urugero nka Rayon Sport ubwo irimo irashaka umwe mu bakinnyi bazaturuka muri Mukura Victory Sport, umuryango wabo Chris Rushema ushobora kuza mu ikipe ya Rayon Sport. Naho mu makuru y'imyidagaduro namwe mu makuru aba ari ingenzi cyane mu buryo bukomeye cyane, Bruce Melody alubumu ye Colorful Generation imaze kuzuza miliyoni 40 views cyangwa se z'abantu bayirebye kuri YouTube. Ni ibyishimo byinshi rero muri 155 AM. Amakuru yacu arimo aragenda caracara, reka tuyasoreza aho ngaho mukomeze kujya mubana natwe isaha. This is GCM7 TV kugira ngo ibintu byinshi mujye mubimenya cyangwa se kuri buri sure deal. Mwakoze cyane, ciao ciao.